ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas anapauwan, nasinaw, apanagaya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagmayata talaga ti agyan di ti igit ti baybay. Saan ka di, Norin? Wala, best friend. Iso na laang tanagdagaang mo ti panawon ita. Kaslam maururam ti kudel ko iti panagriknak. Anya? Ay, may kakit din. Intaag lang mo yan. Kakaiso na nagpasyar tayo kada anti ita di ti baybay. Sana bali. Adda protection takudil mo. Sa bagay mo't kiti Mala, umay ka nga rodan. Intag lang mo yan. Kabayatan asaan pa'y unay anadarang ti init. Umay kan, mama! Agdi gusta yun! Wan, iha. Sumaruno akto. Inkayo latan. Yurnos milaag dagiti kanan tayo inton madamdama. O sige, umay ka nga rodan din Agdi gustan. Tapno ag-enjoy tamutan. Okay. Makabannog ti agtrabaho nanang, ngaman ano saklatan na. Tinapatag, kat adalat tamot pagpirukak, nga uray kasto iti kasasaad ko. Husto ka, wali kanak ko. Anusam ti adda pagsapulan. Gaputa talaga anariga ti panagbiag ita. Adda dagiti tattao nga awan na pulos pakapilawan da, ngam awan mo't panggadanda. Iso anagasat kapaylaang anak ko. Gusto kayo nanang. Alang arudan, ingkamot maturugan tapno makainanakan. Masapakan tumanan asumrag iti pagmasmasahyam inton bigat. Sige nga rod nanang, kan uray da kayo mat, agina na kayo matan. Ay, back to work manan, friend. Wingarod. Naimbagkan ka, Taada ni Alan, nga inspirasyon mo. Anya? Ay, sutilan nakmanan ako na. Diyak kayat ni Alan, gaputama dito ugali na. Angam, nataar. Ay, uray pa'y nga takasano ti kinataer na, friend. Diyak tulat ta kayat, gaputa palangguad kan awan modo na. Anya? Apay mo't anak mo ng tikasta. Naibagak ti kasta, gaputa di na mo a respetwen ultimo ti inak. Awan, malagip kon. Di ka di pa nang pabain na idi kan ni mamam ti ibagbagam? Katuan, adala nagkamalyan idi ni mama, maipapan iti nagsosywanda iti ina na negosyo. Isukit din ti imay diti balay ang nagbasbasawang ka ni mama. Aramid ka din nga ron ti professional at tao ti kasjay. Ibagam man, friend. Ala, gusto nga rudan. Mapantakit din. Ang mga no ibarsak na kun no makaungat kan at talaga. Dito'y akpay ating walig. Agpwesto akpay lang dito'y. Sana pala'y tahan na sapa pa'y mahal. Sige nga rod, Manong Manuel. Katsyak, mapanak mat itisigod na pagtugtugawag. Sige, ading ko. Bareng at nagasat ta diti dalan itang aldaw. Awan ka diti duty mo ita ija ospital, no rin iha. Ada ka pa'y langmat ngamin dito'y salas. Idinto ta alas 8 iti bigat. Husto kayo, mama. Agyanak lang ita dito'y balay. Kaya't ko ngamin ti makainan na. Apay, ada ka di paramidyo? Awan matkit di iha. Ngam, agaliwaksay ka kumamat. Saan abalay kan ospital lahat ti papapanam. Agpasyar ka kumamat ita nga awan trabahom. Awan matlaan kakuyog ko, mama. Saan ngamin nagpada ti day off mi kan ni Dina, a best friend ko? Apay no rin. Saan mo ka di pa'y analipatan tinapasamak ka na kayo itisigod na kayan ayat mo? Aklo nak, mama. Marikrik nak pala ang ti sakit nga impa iti sigod anobyok. Inayat ko iti pudno. Gam, apay adi naman la inilalaan dayta. Ay, nagpintas at talaga ti boses na day siya lalaki, mama. Kanayon ko ang malablabasan dito eh. Unyag pa'y suiha. May sabulsak day ta lalaki. Nagmaya ti boses na. Husto ka, mama. Kayat mo ka di, tamakiam-am mo taken kwa na. Ay, inton maminsanton, mama. Nakababain mo't numasingay ti panagkankanta na. Itad ko laangan ti basit at tulong ko kankwa na. Mala, sika nga ron ti makaam mo iha. Ingka nga rudan, kat mapantantumatan.
best friend. Agyaman na ka, tay nayaban nak nga agpamasahe ita. Ay, talaga ngamin ang nagsakitan ti bagbagi. Gapo iti banog ko, iti trabaho tayo. Naimbag ata naka-out kan, itay inayaban ka. Wana, apag iso itay imawag ka. Friend, kitam na dyan lalaki. May sa kadagiti masahista dito'y dayta a lalaki. May samot lang a bulsek. Apay, kasla mas daaw kamay. Impagarup ko ngamin, no tila ang panagkankanta na ijay sidewalk ti amuna at trabaho. Ngam saan mo't gayam? Adamat gayam permanente pagsapulan na. Apay, agam mo kayo? Saan? Ngam kanayon ko ang malablabasan nga agkankanta ijay sidewalk. Nagpintas ti boses na. Uy, kinikilig. Kurso na dam samot dayta a lalaki. Anya? Ay, saan mo't Magustwak laang titimak na. Nang runa ti panagkankanta na. Day talaang, friend. Oy, nalpas kayo matgaya man adwa. Mapantayon. Intayo mangan. Gaputan na bisinanak ang nagpamasahe. Sige mama, mapantayo nga roden. Sakbay asutilan nakmanan, day ti best friend ko. Agyaman ak no rin. Nadaanak mo't langin iti gundawa, tapno makasarita ka. Kanayon kamot kami na makumi-kumi ti trabaho, kas nurse sa ospital. Talaga akas taalan. Ngam no ti manan ayat mo ti ibagam ita kanyak. Ulitak manan nga ibaga ti kanayon ko nga isungbat kan ka. Sa anak pa'y anak kasagana asumrak manan iti may sa relasyon. Amo mo tinagdalanak, saan ka di? Ambok na ita. Open book ti biyag mo, isong awan na ilimad kanya. No kasta nga rod. Maawatam ko mati sitwasyon ko. No talaga nga ay ayatan nak, sardangan nak pala nga pagdatunan. Gaputaawan mo't laang maganab mo kanyak no ipilit mo ti kayat mo. Apay matala na kami suot ka, iha. Gagangay matla ang apagdatunan na kadagiti babaro. Gaputa balasang kakit nga rod. Lipatam kami ng tinapalabas, iha. Ag-move on kan. Amok day ta mama. Pilpilitat mat alipatan din na palabas. Ngam, talaga ngamin nga inayat ko ti sigod a nobyo. Ngam, saan aday ta ti pakasurunak mama? Anya nga rod? Diyak lang amin magustuhan ti ugali day nga alan. Agasam, nakunanakit din asigurado ka no nga isunto ti ayatek apaman a makalipatak. Anya? Mala. Bye-bye amon. Basta pakita amlat ta iti nasaya at ni Alan. Tapno saan ang makapanunot iti saan ang nasaya at kontraken ka. Just an ordinary song. Anya ngay best friend. Si Mardeng tamat manan iti batok dayta a lalaki nga kankanta. Apay no makiam-am mo kalaangan kan kuana. Bye-bye ang naklata ko man. Nalagaan namin diriknak no mangag ko dagiti kantana. Nang runa dagiti country song. Kan, nagpintas sa talaga ti timog. Nasaan ka di? Alawanan. Umay ka nga roden. Inton maming santon ti panagdengeg ta kadagiti kantana. Amangan numala daw ta. Makabanog mo ta talaga ti trabaho tayo. Iso nga ag-lunch break tapay, no rin. Wan nga Rodina. Anyamon tanti kastoy. Maibatangan tayo pa iti panakapugsat ti angas ti may sa tao. Wen takas tuwing nga rod ti pagsapulan tayo. Mas daawakan ka. Apay akay kayat mo ti agpaay a nurse di ti ospital. Idinto ta nakabakbak nang kayo. Dahil ngamin ti kayat ko, friend. Arapaap kung ti agbalin ang nurse, sipod ubingak. Iso nga uray marigrigata nak. Okay lang kanyak. Kastagayam. Sige nga rod. Umay kan. Inta manganan. Tapno saan ta amaladaw nga agsubli iti duty ta. Umakartay ti pwestaw adeng. Padado ti tao ija abanda. Ijayan ti papananta ta mapantag kanta. Sige manong, mapantang nga roden. Saan kayo man kami napaspasali dito?
Awit kayo kitin. Saan kayo naroon? Murmur pa'y? Pasensyakan kabsat. Nga masapul mimit ngamin nga aramidam ti kastoy. Tapno da na yung timatmat gadan mi. Wali nga raw. Anyamat gadan na kung ayaw mat. Awan tupi pang gadan nyo. Iso nga da kayo dito sidewalk nagkankanta. Paspasali kayo ti pangnanag iti tao. Bay-bay amon day tatao nga din ka. Intakit day. Ang mga no sa anak ang makapagtepel kat ikakaw no. Iso lang arudan tinangdong parkadata. Iso kailangan mati makaungat. Ala, Dan! bayamon, manong. Apay mata nakasjay ti inaramid ni Alan kadagiti dua a bulsak. Kunak man no nasingpot day tao. Di mat imbagakkan kan, ama dito ugali ni Alan. Numaadaan na kiti gundaway, kasaritak to. Saan arumbang tikas dengar aramidan na. Sikat ti makaam mo, friend. Angam tanangam lang ti pan nakisaritam ken kuana. Amangan numadaksan ka. Numadi ti panagawat na iti pan nakisaritam to ken kuana. Nagalasmat gayam ti aramid na. Awan serbi ti nangato nga inadal na. Gaputa nagalasmat gayam ti ugali na. Ay, makapa-turn off talaga, friend. Narabyan kamot una yun na nagawid, anak ko. Apay, ado ka di pa'y tinagpamasahe. Iso anala daw ti panagawid mo. Basit nga ron nanang. Iswa na panak pa'y nagkankantay di sidewalk. Sakbayan nagawidak. Nakatsamba aksam tita, nanang. Adoy. Idulin nyo. Pialang adday gatang ti masapsapol dito balay. Ala, idulin mo pa ilaang day takwarta manak ko. Mangibagaak to, inton talaga amarigatan ako. Ngamno ita, kabailak pa'y mo't ayan ay tibasit amat gidak iti pan nakilablabada. Idulin nyo latan da ito'y nanang. Amok an impad kayo. Agurno ngak. Takayat ko matilumong aw iti panagbiag. Adda planok nanang. Diyak kaya ti kanayon latan ama ilupit-lupit. Anya ka di manun tinapasama kanak ko. Amo, adda makagapuno apay nga ibagbagam dagita ita. Basta nanang. Kayat ko ti makalong aw iti kinarigat ti biag. Isong adda arapaap ko iti biag. Sapay la ko ma. Tatarabayan nak ti apo. Ipalubos na ko maamatungpal ti arapaap ko. Ala si kalat na ti makaam mo anak ko. Basta adda aklat ta dito'y anak kasuportakan ka. Gaputaan mo ka nasaya at ipampanunutang nga aramidan. Agyaman at nanang. Ala, umay ka nga rudan. Intan ijay kusina tapno maidasaran ka iti makan. Amok amabisin ka nanak ko. Agyaman at manen, nanang. Agyaman ak no rin. Sinango na kita. Naibagarabi, talaga pumimpintas ka lata. Nasaya at matay may kaita. Adda na patag na ibagakkan ka. Anya da ita? Sumbatam ka rin ti ayat nga daton ko ken ka? Sumumbat ka kumano rin. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di yuliwayan na denggan. Tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluhan. Nasinaw, apanagaya. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas at napagsapulan ni Walek nga uray daytoy kat may sa abulsek. Kat day tangarod tidak kalapagyamyamanan na. Intultuloy mat ni Alan tinagdaton kanino rin. Ngamimbaga ti balasang asaan pa ang nakasagana daytoy. Iti may sa amalam na imatangan ni Norin ti madingay naramid ni Alan kada Walek ken Manuel. Kabayatan ti kaadada iti sidewalk. Papagayam denggan tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauwan. Nasinaw apanagaya. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nasaya at matay may kaitaalan. Napatag ti ibagakkan ka. Anya da ita no rin.
Sungbatang ka din, ti daton ko ngayat. Sumungbat ka kuma. Magagaran ako na makangag nga ibalikas mo nga ay ayatan nakmat. Saan ang maipapan iti dayta ti kayat ko nga ibaga itakan ka? Kayat ko nga ipakitakan ka daytoy a video. Ha? Ti panangdong parko iti dahi abusak. Jak inggagara da dyan rin. Paspasali damot kami ni tidanan. Nagilag ti sidewalk. Mabalin mo kumamatlat nga ibagay ti nasayaat. Ngam saan mat? Tadinong parmukit din ti maysa. Pasensya ka no rin. Sana na maulit. Apay, amamom ka di tagidya at tao? Saan? Ngam amok man no saan? Saan lata arumbang ti kasjay nga inaramid mo? Sorry. Baya, jakton ulitan tikas dyan naramid ko. Saan asyak ti nakabasulam? Iso asaan nga rod asyak ti pangibagam iti dayta? Anya? Just kidagidya at tao. Isu dakid din tiga po na tapno pabainan anak ni Norin. Kaya't kung agkid daw ka iti pasensya kan kwa na. Laglagi pom at tao mo't amasakitan alan. Sige, aramidag ti kayat mo. Basta pangaasim ha. Di na ko magurguraan. Gapoy tikas dyan naramid ko. Nasayat nga rod no kasta. Sapay la kuma, taaramidam day tanga imbagam. Anya? Naiturad mo nga imbaga ti kasjay ka ni Alan? Katwan mat, pudnumat ngamin asan anasayat ti kasdi nga inaramid na. Para makita, no, aramidan na timbaga na kanya. Aramidan namat siguro. No, paikit di ngamin, adinong par na dagiti bulsak. Talaga ngamin ama dito ugali day at tao. Pakibagbagayak lang, tapno awan mat makunana. Wen, kasta ti rumbang. Amangan ngamin no makapanunot iti saan anasayat kontrakan ka. No pakitaam iti madi. Kastamat lang ti kanayon nga ibaga kanyak ni mama. Iso nga amok daytan, best friend. Alang arudan, ag time outan. Agawid tamatan. Tani, tingan tirabi Ay, agawid tamatan, friend. O sige, umay-kan. Awaga kon ti driver mi, tapno ison ti mangsukon kadata. Itulod da kalangan iti balayo. Nataltalgad tamot laang no kasta ti aramidan ta. When, friend, agawid tan. Anya? Kasta ti planom kunam, ading? Ngun manong, iso nga rod akayat ko ti makaornong. Tapno matungpal ko day tang arapaap ko. Nagnatumatem na itang arapaap mo. Alam sa bagay. Anumatkit din ang iti customer mo, ading walek. Sigurado adaras ka makaurnong no kaskasanaw. Sapay la ko matakas ta, manong. Jak ngamin kayat, akanayon daklatan at agtagibasitan, dagiti daduma at tao. No pa'y kasta, kanayon kalata ko mga agbalin ang napakumbaba, ading walek. Di ka gimulmulay ti sakit tinagam kanakwada. Pagbalinam kit di akaret, ti kastangar aramidan dakin ka. Ngun manong, agyamanak, iti kanayon mo apanang palpalagip kanyak. Talaga apod no kagayam. Apay, pari Alan, kaslamot din masilwan ta subsub mo. Kasano? Nabainanak ka ni Norin kapo karagya bulsa ka di sidewalk. Anya, abay, inan-anuda ka, ta makaungat kamutin kadakwada. Basta makaungat ka nakwada. Ay na pare, sigurado nga adda manin kalukwan nga inaramid mo. Iso akin nasarita na kanino rin, ako nam. Sana nagayat at tao ti makagapon tapno mabainanak lang ka ni Norin. Anya katagkid daw ako ni ti pasensya ka nakwada. Sakit din ti rumukma ka nakwada. Kat, anya nga ruti aramidum. Awa na. Sana ba na Hindi naman tagaam mo. Ibagagtulatan ang nagkid daw ako ni ti pasensya. Gapoy ti kastingin aramid ko. Apay, pare, kimaro manin ka di ti kinasutil mo. Baypay anak man, pare. Siyak ti makam mo. Diskarte ko na ito eh. Siyak namin kaya ti mapabainan. Ala, sikati makam mo. Ngam no maamuan ni Norin, adi ka nagtungpal iti saritaan nyo. Ang mga no ad-adda akagura na ka. Ola, agtugawtan dito Urayan talatan ayagda dagit in order ta. May mayap diti apanganan ta. Gaputa at pa'y music.
Wandi na. Mangantan sa bay na agawid ta. Jakon maidano ni di balay ti bising ko. Ha? Fred, kita ang tagkangkan ta iji stage day da restaurant. Tay ka na ang malablabasan ta iji sidewalk. Saan ka di? Wen nga paiso. Nalay nga talaga At dapay gayam daddo maapagbirukan na. Malaksil iti panagmasmasahe na. Wan nga ron. Sigurado ang maimas ta ti mangan. Gapo ta ma-entertain ta kadag iti kanta na. Wen Friend, inton malpas nga kanta. Makiam-am mo tanto kan kuana. Kayat mo ka di? Sige, kinapod mo na. Idi pa lang kakayat ko ti makipagayam kan kwa na. Naimbag na oras mo? Mabalin ka di makiabay kan ka dito yung table mo, sir? Wen nga paiso, sir. Kayat mi nga ti makiam-am mo kan ka. Mabalin launay napipintas ababalasan. Ang pangasyo, hindi na ko maawagan iti sir. Da kayo kit di ati awagak iti ma'am, wano madam. Ay, di may matlaan kaya ti maawagan iti kasta. Ngamin, kayat mi ti makipagayam kan ka. Kasta nga paiso. Pagyamanan, kan pakaragsakak, no kayat yu ti makipagayam kanyak. Iti laksid amay sak abulsek. Madlaw ngamin, nga da mabalin yu iti biyag. Saan kami nagpilpili iti agbali na pagayam mi? Basta nasaya at lakit di a tao, kayat mi napagayam. Agyaman ak nga kasta. Siyak gayam ni Walek. Da kayo ngay. Siyak ni Dina. May sa nurse. Naragsak apan nakamamukan ka, Dina. Siyakmat ni Norin, may sakmat lang ang nurse. Naragsakak. Gaputa da baro apagayam ko. Kahit sapay la kuma, tama kapag sisiningit tayo atalo. Namnamaan mi dayta, Walek. Pudno ka di dayta nga ibagbagam, Alan? Wano rin. Nakidawa ko ni ti pasensya iti da bulsag. So dadwa. Sa pangasim, di na akong kagura pa Nasaya at no kasta? Katsapay la kuma, tadi mo ton ulitan ti kasdya nga inaramid mo. Wen, nabiglak lang. Gapota, nakapating nga da kami ni ti pagnak. Ala, lipatan tan tinapasama. Tinapatag, di mo ton ulitan pa'y. Ikarik na itano rin. Sana na maulit. Husto ka. Sana nasaya at ti panang pabain ko kanakwada. Apay nakariing kayo pay lang nanang. Rabi na yan. Rumbang kuma, anaimasan ti pannaturog yu itang oras. Inururay ka nga min, anak ko. Amumbet. Sa anak ang makaturog aging gaasaan ka sumangpet. Pasensya kayo lang kumananang. At ang aming kabarbaro apagkankanta kita. Iti may sa restaurant dito'y sentro. Anya, nagadun sa mo launa yan ti pagubobra, amanak ko. Amangan mo't no makaala ka iti sakit mo, gapo iti nalabas a panagpuypuyat mo. Saan mat siguro nanang? Pasaray agi na naakmat. Kaya't ko ngamin na talaga ti makaornong. Kaya't ko amatong pal tinabayagan nga rapaap ko. Ala, sikat ti makaam mo, anak ko. Basta siguradwam akabaalam. Diyak kaya't ngagsakit ka. Un ka di nanang. Anadak ti bagik. Ikarik day takada kayo. Ala nga ron, intan iji kusina. Tapno makapangan kan. Mangrabi ka pa'y sakbay amapan ka maturog. Saan kayo ngagtaktak pa'y nanang? Nalpas ako nanangan. Ala, ingka nga rudan iti silid mo. Agin anakamot tan anak ko. Un nanang, katuray da kayo. In kayo matan agi na. Anya, nakiam-am mo kayo kadidi na agayam mo iti dayjay a singer kan masahista bulsa kunam. Wan mama, kat saan lang basta nakiam-am mo? Nakipagayam kami pa'y kankwana. Awan dakas na ihay. Nasayat mat. Tapno manayunan man na andag iti gagayam mo. Husto kayo mama, kat naragsakak, gaputan na addaanak iti gayam, analaing nga agkanta. Nasayat na itay ha. Awisam kit di adito'y balay inton kasangay mo. Ibagam ano mabalin, iso ti mang-entertain kadagiti umaya sa nga ili. Kaya't ko dayta mama. Sige, kasaritak to ni Walek. Mayat at talaga tibiyag ko, pari ren. Uri sa anak nagtrabaho. At dala takwarta, gaputabak nang kami. Gusto ka. Baknang kayo. Masapol at tamat nagtrabaho ka, pari Alan. Naglagi pa.
Masapol nga imatunam ti negosyo yu. Gabutasan nga agnanayon nga adda ni mamin. Kasanon na kumapsuton. Ay na, mapayag pa yan mapasamak na ita. Kan may sa ado ti partami. Sana maibos yung ray sa anak nagtrabaho. Magamo ka. Basta pinalagipan ka, pare. Nasaysaya at matlaang. No amom tiyag trabaho. Tapno saan kan to akasing. Dumanon ti panahon. Uwan ka di. Alakit din, aginom talata. Siyak ti bakam mo. Naira na lang daytoy Manong Manuel. Urayim laeng. Addan tumat umay nga agpamasahikan ka. Sapay la ko maaading ko. Tapno makadwa akmat nga oray kaskasanaw. Sana kasken ka. Amay kapatan dayta. Aldaw kula ita, Manong. Di kagdanag. Makado ka mat. Wan matkit di ah. Ala. Inkan ag home service tapno saan ka unay amarapyan. Sige nga ron, Manong. Panawan ka pa dito eh. Agyaman na ka. Ington sumarunong tumanan. Wan, awagan kan tumanan. Ito nagpamasahe kami a pamilya. O sige, umawag kayong tulat ta. Oh, napanan tinagluganan na taksi. Nagmayat kat kumanda dya gundaway. Pinatid ko kumakat. Anya, ay nagluko kan. Di pa'y katda kami ti makabasol iti aramidam. No kayat mo. Ayabam tumot iti balayo, tagpamassage ka. Anya? Ay, tiyak kayat. Nagado dito masahis ta. Tiyak kayat nga ayaban na dya tao. Oh, mutlagayam. Umay kakit din. Agsublitan dita balay. Maturog ta ditan. Tapno makasabat ta amapan iti pagnata inton bigat. Hello, Alec. Kumusta kan? No rin? Sika ka di dayta? Wen, talaga nalaing ka. Nabigbig na kadagos. Apay kumaadyak malasing titimot tinapintas abalasa nga kaskan ka. Anya? Si Kamat, rabakan nakmanan. Saan ka mang rabrabag? Apay ang nagladaw ka magmag na, ngawan kadwam. Ang mga nuan niya timapasamak kan ka. Sapay babae ka. Umay ko lang orayan dito itilugan namang sukon kanya. Si Kanay? Agawid ka matan. Rabi iuna yan. Wen, agawid akin tun madamdama. Tatalagamat ngamin nga agawid ak matlaangan. Oy, nagmayatan ti kastang aramid mo no rin. Maksinsin narakay ti dati abulsak iti kasti arabi. Anya? Pangasim pare, di mo kumapagpanunutan iti madi ni Norin. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryeta yu ita alawas ang napauluhan. Nasinaw, apanagayaan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Norin ni Alan. Gapu iti madi nga inaramid ni Alan kadawalay. Gapu iti dayta, nagsakit tinakam ni Alan. Kat nakunana, ngaddan to aldaw dagiti dua. Kabayatan na, naibaga ni Walek ken ni Manuel, ti maipapan iti plano ng aramidan. Tapno matungpal na ti arapaap na. Iti may sa arabii, nakita ni Alan nga agsarsarita dan Norin ken Walek, kat nakaungat na ito'y. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo ita alawas ang napauluhan. Nasinaw, apanagaya, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Pangasim pare, di mo kumapagpanunutan iti madi ni Norin. Anya? Pudnuti ko na ni Walek, Alan. Awan relasyon ta. Isong awan karbangam amang ibaga kanyak iti kasta. Pudno, awan pa'y relasyon ta ita. Ngam amok. Song batam ton ti ayat nga daton ko. Ala, omekan. Itulod ka iji balayo. Saanan? Ada pa'y papanan mi ka ni Walek? Mapan kami pa'y mangan, sakbay nga agawid kami. Ah? Ala, umay kan Walek? Kumpot kan, iti takyag ko. Anya,
Ita ti imbaga ni Alan. Wan mama, nagalas at talaga ti ugali na. Awan pa'y pakakitaan iti kina-professional na tao. Ang mga no damot makagapo, no apay anay baga na ti kasjay. Awan mama, nagimon laeng, iso akas jay ti imbaga na. Anya, nagimon ko nam. Apay, ada ka di relasyon yo kani Alan, adyak mo. Awan mama, diyak kaya ti kaskan kwa na. Nagalas ti ugali na. No kasta, sana rumbang nga nagimon. Ala, inton bigat ton ti panangituloy ta iti panagsarita ta iha. Ingkakitin iti silid mo, tapno makainanakamatan. Wan mama, sige na Rod. Mapanak ko na iti silid ko. Mariknak mo ti banog ko. Kasla nagadungamin tinapasamak itanga aldaw. Ay nasaya at si mangpet ka na nako. Nagalas ti na itagtaga-inop ko may papankan ka itay. Pasensya kayo kumananang. At dalang amin nakataktakak. Iso anala daw ako na anagawid ita. Malang arod sumrakan. Ne, ayan tay speaker mo ngay. Apay asaan mo mat ngay nyawid. Awan ti speaker ko apag kankantaak nanang. Nadadaalan, isungin belang kon. Anya, apay ngay anadadaal. Kan inyawid mo kumaatap no matarimaan. Dumag kayo nanang. Istoryaak. No apay na perdi ti speaker ko itaylaan. Oh, apay ka di akla ti panangawag mo kanyak pari Alan. Ada ka di parikod? Awan lang amin dyan mo kapangibaga iti marikrik na kita pari ren. Ang mala, agtugaw ka. Dangkayan nak nga ginom. Anya? Pasensyakan pare. Ngam saan nakaginom ita? Kaputada trabaho ta intong bigat. Awan parikod iti dayta. Di kagdalag, ni mami mo ti busta. Kan may sa addaak mo na kaduam. Umay ka kiti. Itulog ka ni Gibalayo. Lubartog ka. Diyak pa kahit ti agawin. Kahit ko alipatan nagiti pasama kadyak pulos ni namnama. Anya ka di man ang tinakda ka matong. Daya bulsa. Isukit din siya sa sigan ni Norin. Ngam diyak itulok. Nakalawad kanyak daya eh. Di ka maawatan, Alan. Apay anay bagam di kasta. Lagi mo na kamin. Gaputan nakita nga agsasarita na kan ni Norin. Oh, So tinaramid ko, kinugtarak ti speaker na diya bulsat tam na awanan na ramatan na. anya. Apay mo't nga inaramid mo ti kastangay. Dinamag mo kumapay Nuan niya ti pagsarsaritaan da. Awaran bibiyang ko, no nyaman ti pagsasaritaan ra. Basta makapungpung tutak ko na sa bali alalaki ang kasarsarita ni Norin. Anya. Kasta gayam tinapasamak kan ka anak ko. Naimbaglakit din ata dati gayam mo nga agnagan itinurin. Saan ka nga rudon nga agpakpakarabi eh. Delikado. Amangan numasalaw munto mananday di atao. Awan rumbang aliklikak nanang. Amok iti bagik nga awan madaldalapos ko. Agtrab-trabaho ak lang para kada kayo kan para iti arapaap ko. Wan matkit di anak ko. Ang madanagan aklaang iti mabali na mapasamak. Amangan numaisagmak ka. Diyak kaya't ang mapasamak ti kastakan ka. Awan rumbang apagdanagan yun nanang. Amok asalwadan nak ti apo. No apay mat anak kasarak kay ti kastatao. Agkalma kayo lang nanang. Alakit din. Hintay maturugan. Rabi una yan. Ituloy tayong tulangan ti agsarita intong bigat. Anyan? Saan talang ang nagkuyog ang nagawid idi rabii gaputa day off ko? Ngam kastan tinapasama. Wandi na, talaga nagalas ti ugali da dyan nga Alan. Inutan ang mapukpukaw ti amor ko kan kuana, gapo iti nagalas nga ugali na. Agam, anya ti kunanakan ka? Nagsarita kayo ka din? Saan pa'y? Kan may sa, jakon kaya ti makisarita kan kuana. Amangan nung mapagsasawaklaan. At ti kape mo, alikanak ko. Agyaman ak nanang. Masapak manan ita nanang. At appointment ko ang masahyan. Kahit intong rabi mapanak manan iti restaurant apag kankantaak.
Isuan di nakton ururayan nanang. Itulbak yun tulatan tiri daw. Sana bale, tadamat bukod ko atulbak. Makastra kaklata, oray nakatrangka. Jakmet garod makaturog no saan ka mapasangpot anak ko. Agdanda nagak no kasi nga agawid ka iti parbangon. Adapay ita Tada nakasubang mo. Awan rumbang apagdanagan yun nanang. Awan mat nga tatidakas ang mapasamag. Awan mat paspasaktak ataw. Agpapanpay. Madanagan aklata. Ay, saan kan sa laangan ang mapmapan ijay restaurant inton rabe Ang mga nulib atin na kaadi mo amo, anak ko. Diyos kay, nagsakit ti ulo pare rin. Kanyamatan ti kastoy. Basol na niya bulsak na niya mapaspasamak kanya kita. Anya, apay ko mga agpapasol ka. Kat si kamo tinaginom itin nalabos. Nasakit lang kaming tinakam ko. Isukit din ti paboran ni Norin. E din to tasyak ti agdatdaton ken ko na. Oh, sana mabalin. Apay, sigurado ka kadi. Ngagdat-daton na dyan lalaki kan kwa na. Kasla na singad dala ang matitipan nagkunak. Anya, ibabawim timbagam pare. Ah, Taorin no ang awlaan, jak kayat nga dagdaton ka ni Norin. Kukwak lang ni Norin. unay kan. Agpagayam da kunak mo't. Kanagkalma ka laang. Magrabraba ka laang mo't kat. Ngamamom, day tati masapol abaliwam nga ugalim. Ngamin, amang no isunto day tati pakaisagmakam. Anya, Unay kan aya. Nagalisto ngagpudo ti ulom. Saan anasaya ti kasta? Pare! anya ti ko na mading walek. Kinugtaran na dyan nga alan ti speaker mo isa nadadaan. Huwag nga rod manong. Nasakit man para kanyak. Gaputan na bayag nga inay aywanak na ijay. Ngam binaybay aklatan. Awan mo't lang ti maramidak. Gaputan alpasan. Patsyak, saan na kayat da dyan alalaki ang makisiningad ka kanino rin? Nalabit nga agim imon. Anya? Anya ko matirumbang nga pagimunan na. Ket agpagayam kami lang mat kanino rin. Pasensya kan, Alan. Ngam di ka pala kaya takasarita ita. Pangaasim, taagawid kan. Pangasim, agsarita ta ka ma. Awan amo karason tapno liklikan nak. Pasensya kan. Ngam adda man ang jak kayat nga inaramid mo kan ni Walek. Di ka di manan may papan iti speaker da dyan bulsak. Di ka man tanagan. Gumata nga klangan iti sukat na. Orepay gaburak na dyan iti speaker no kayat na. Anya, mangmangag mo ka di dagita nga ibagbagam, Alan? Apay ka di apagpupudutam di tao. Idin to tawan mo tiyar aramidan na kan kaamadi. Kaputa agi mo na ko na. Ay, ayatan ka ngamin onay. Diya kayat ang makisiningad ka ko na. Di mat imbagak kan ka nga awan rumbang apagimunam. Gaputa awan mo't relasyon ta. Kan may sa, agpagayam kami lang kan ni Walek. Dakas ka di no makipagayam akan kwa na. Norin, Pasensya ka na talaga. Ngam saan pa'y ko mga itati panagsarita ta. Nakapanaw ka din ni Alan, no rin iha. Wen mama, pasensya laangan. Talaga ngamin ajak kayat ti inaramid na. Saan nga tangad adda ariribukan na ni Walek, itikas dyan nga impakitam kan kwa na? Saan mat siguro mama? Imbagak laang matipod no marikriknak. Adakan kwanan, no agsakit tinakam na kanya. Agan anad ka matlata, iha. Amangan kit din no agaramid iti saan anasayaat. Gaputa saan mo akayat akasarita. Bayan nyo mama, kasaritak tumatlaan. Ngam saan pa'y nga ita? Talaga nga na nasakit tinakam ko itikas di nga inaramid na. Pagayam ko ni Walek. Iso adyak kayat nga adamang paspasakit itirik na. Adakan ka day taya. Basta ti makunak kat agan anad ka kuma akanayon. dito ikayam ti pagkankantaan na itabulsag pare rin. Talaga na ilat ti lobong Wan, dito iti maysa, kadag gig na. Ada set na dito basta Merkulis ti Rabi. Nagagat nga rod. Lilibak matin kwa na Kasla sana mabambanog. Agmasahi ti aldaw. Kalpasan na.
agkantapay iti rabi eh. Nagagat talaga. Umay kakit din. Tag-order tan. Sana tayo taatao ti pagtatakan tayo ti oras. Parbangonan. Dahito iti rigat na. Nagrigat ti agiuray iti taksi, iti kastoy nga oras. Ay, sayang. Sana nagbiyahe tayo barkada ka taxi driver ita. Kumusta ka, Alec? Kahit mo kanita, tulod ka, di balayo? Sino ka? Kasla dahito jay lalaki apagayam ni Norin. Siyak ni Alan. Di pagayam ni Norin. Kahit ko ngamin ti bumawi kan ka. Kahit ko tagkid daw iti pamakawan, gapo ka rin iti sana nasayat nga naramid ko. Ha? Kwa? Di kagdanag. Nasaya at intention ko. Kat sa pala ko ma, tamamati ka kanya. Dito yung timbagam nga address, Walek. Adda ka na mismo diti batog ti Agdan. Agyaman nakalan. Atoy, pletek. Itadkun kan ka. Isumat lang ag plete ak, no nagtaksi ak. Saanan pare, idulin mo na ita. Pag pletem ton na ita, iti taksi into naglogan ka. Nalokatan tiri daw. Mabalin mo ti dumsag. Agyaman nga rod pare. Sige, agan-anad ka iti dalan mong agawid. Nawanan yaman na pare. Sa pala ko ma, tagbalinta na singad nga gayam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napuluhan. Nasinaw, apanagayat. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan ba? Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Alan nga agsarsarita da Walek ken Norin. Ket nagimon daytoy. Gapoy ti dayta, adda na bukal a plano ni Alan, akayat nang ipatungpal. Iti may sa aparbangon, marigatan ni Walik ang makalugan iti taksi. Kat dimteng ni Alan, kat injaya na ti panangitulod na kan ni Walik, iti balayda. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas na puluhan. Nasinaw, apanagayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dito yung timbagam nga address, Walek. Adda ka na mismo diti batog ti Agdan. Agyaman nakalan. Adto ti pletek. Itad kun kan ka. Sumot lang ag plete ak, no nagtaksi ako ma. Saanan pare, idolin mo na ita. Pag pletem to ni ti taksi da ita, ito naglogan ka. Nelokatan tiri daw. Mabalin mo ti dumsag. Agyaman nak nga rod pare. Sige, agan-anad kay ti dalan mong agawid. Awanan niya na pare. Sa pala ko matagbalinta na sigad nga gayam. Sige, patuloy kon. Rog-rogi pa lang na ito eh. Agsaga na kakanyak, Walek. Di mo amon niya ti kabalak ng aramidan. Ipagarup mo siguro, apod no anasaya atakin ka. Pues, nagkamali ka. Sana kasken ka lang ti mga gaw kanyak kanino rin. Ala, sumrek ka na nako. Naglamok ti panawon ita. Agyaman nak nanang. Mabit laeng. Mangipapudotak iti danom taghatas ka. Sige man nga rod nanang. Ay na, narigatan nak ngamin ang naglugan iti taksi. Iso aparbangon na nakaawid ak. Naimbag man, tanda mo latak si analuganam. Saan atak si Dayjay nanang? Lugan ni Alan. Jay ngay nang dadali ti speaker ko, apagayam ni Norin. Anya? Intulod na ka, kalpasan ti madi nga inaramid na. Agkad-kadak ko man, nanang. Ngamawan mat ngamin mapara ka taksi. Ay, maditag parparik na kanya kanak ko. Iso nga inton maminsan, saan kan ang makiluglugan pa ikan ko ana? Ha?
Sige, nanang. Tungpalak day tabilin nyo. Anya ka dia talaga ti plano, pari Alan. Apay ako nam nga intulod mo day di awalik iji balay day di parbangon. Simingpat ka din kan kuana, ha? Anya, saan to Apollo sumingpad kan ko na? Padala planok akayat kong ipatungpal. Isama sa Apollo maalak ti simpatsya na. Anya day ta? Basta, mamuam tumot lang. Ngayon saan pa nga ita? Malaki din, mga tan. Kalpasan na, agsublita ni opisina. Ang mga agsubli dyan ni mami, katpungtan na ta, no, di ta malpas nagtipapaaramid na. Sige nga Rod. Sapay la ko ma. Tasaan manin akalukuan ti plan-plan mo nga aramidan. Kaputa amang ano day, takid di pakaisagma kang. Ay na! Nag-sweet kayo, matan. Ha? Sige panawan kayo pa dito ay. Inakman matmang sapol iti ka-date ko. Alaing ka nga Rodan. Lalaing am ti agsapol. Enjoy! Ay na. Sutila talaga day di agayem mo, love. Talaga asutil ni Dina, love. Namket di, nasimpot day jay. Nasaya at apagayam. Gusto ka. Agpada kayo anasingpat. Kan nasaya at tao. Isu nga inot anat nagtiriknakan ka. Walet. Ket agyaman ka. Gaputa inayat nak. Itilagsid ti kasto kasasaad ko. Inayat ka, gaputa nasaya at ka at tao. Saan ano patagkanyak ti pakapilawang? Ay ayatan ka, ket ikarik asyak ti agbalin amatang. Agyaman ako unay kan ka. Gaputa na darisay ti panagayat mo kanyak, Norin. Ikarik, si kalaang ti ayatat nga uray ado ti pakaublagak. Agkariak manan kan ka. Aramidak ti amin akabaalak. Tapno mapanaknakak nga oray kasto iti kasasaad ko. At damot lat tadag iti kabaalak nga aramidan. Kabaalak mat ti mga ramid iti pamuspusan. Tapno matong palta dagiti arapaap ta iti biyag. Naggasat ka talaga, ading walek. Ala, ilibre ka ita. Di na kun pasablugan pa Manong Manuel. Nay, saan ka pasablugan, ading ko? Pudnumay na nagasat ka. Malaksid ang napintas kan baknang tinobyam. Ada pa yan na ipatakder mo ang negosyo. Tinigosyok. Nabayagan nga inarapaap ko dayjay. Kahit pagyamanak mat. Gapot ayin tulok ti Diyos ang maipatakder ko dayjay ang mini grocery. At adamanan ang nagarapaapak iti inaklunak ni Norin. Kat pulos adyak in pagarop ang maayat nakmat ni Norin itilaksid ti kasasaad ko. Anya, kunak man no okay kayon kada Norin, Alan. Apay mo tinakas ta ti bagbagam ngay. Kun kunaklang na jay, pare rin. Inaramid ko tikas jay, tapno maalak ti simpatsya da adwa. Kampay iti. Makisinningidak iti da bulsag, tapno saan nga agatap kanyak ni Norin. Anya ko mga ruti kayat mong aramidan, Abir. Ipatungpal ko ti sigod a planok. Dadaelak da awalek iti imatang ni Norin. Katno jak maarami da ita. Doku utek langan ni Norin tapno mapilitan na makikalay sa kanyak. Anya. Saan anala kang aramidan dayta, pari Alan? Agpanunot ka kuma. Saan mo kumaadadaulan ti biyag mo? Gapulang iti dakas agagam mo. Namin ano na kan abinagbagaan ni mami may papaniti dayta. Pangasim at adumngag ka kumamot. Agpanunot ka. Basta. Awan makalapad kanyak. Nonyaman di kahit kong aramidan. Di may bagbaga ka ni mami dahil yung planok, ha? Ah, Naglagi pa, nadasakit na iti puso. Basol mo, nada mapasamakin ko na adakas, na ipulong nakin ko na. anya. At iti merienda, Norin. Walek. Agyamanak, Nana Mila. Agrubwat kayo nanang. At dapapanan tayo intun madamdama. Apay, sa dino ti papanan tayo, anak ko. Basta, makita yung tulatan intun makadanon tayo jay. Uray siyak,
Jak matla ang amuno sa dino ti papanan tayo, Nana Mila. Masorpresa tayong samot, Nana. Alang arod, ag merienda kayo tagrubwatak. Kaya't ko amaamuan no sa dino, ti papanan tayo. Anya ti kunam, no riniha? Ada negosyo ni Walik amini grocery ken massage clinic. Wan, Mama. Naragsakak para kan kwa na. Gaputa uray kasjay ti kasasaad na. Amuna apasaya atan ti biyag na. Husto ka, iha. Ket, anya ti plano yo ita? Agkasar kayo kuman. Tapno maawer ko pa'y mat, dagiti agbalin nga apo ko. Dumtang tulat ta dayta abanag, Mama. Ibagbaga ni Walek kanyak dayta. Ngam kunak asaan pa'y nga ita. Agor nung kami pa'y nga umuna, sakbay asarkan mi dayta abanag. Mayat dayta ka panunutam, iha. Ngam diyo ko man ibaybayag. Magagaran ako na makakita ka dagiti agbalin nga apo ko. Anya ka din daytang ibagbagam alan? Saan ang maaramid ni Walek kanyak ti kasta? Ay ayatan nak, marikriknak dayta. Mamati ka kumakanyak no rin. Am-amo ni mami ni Mrs. Cross. Imposible nga agulbod kan kuha na day jay. Kaya't ko mapanaknakan daytang ibagbagam. Kaya't ko makasarita ti ibagbagam ang Mrs. Cruz, itamat laang. Sige, sumurot ka kanyak tapnong may patungpal kung tinabayag na plano ko. Anya alan, mabalin ka di ako yugan nak amapan makisarita ka ni Mrs. Cruz, itamat laang. Sige, agrubot ka, rakuyugan ka. Mapanek na kam ti ibagbagak a sugar mami ni Walik da dyan Mrs. Cross. Iso anad daan iti negosyo. Sana kabalan ni Walik ti mga ipatak dari ti kas dyan negosyo. No tilang panagmasmasay na ti trabaho na. Ha? Apay, saan mo ka di anak panunot daytan no rin? Ala, intan, kaya't ko makasarita dayta a sugar mami ni Walek nga ibagbagam. Kat oras ang mapanaknakak, apod no dagiti ibagbagam. Lipatak aminan nga arapaap mi adwan. Tita Tanya, mabalin ka di ang makasarita ni Norin. Ada ka di? Ay, awan ni Norin ita. Ada na pananda ka ni Alan. Ada ka no napatag ang maamuan ni Norin. Anya? Ay, saan arumbang a pinalubusan yun ni Norin, tita? Dakas ti plano ni Alan kan kwa na. Anya ti kayat mo asawan, Ren. Binagbaga ak mo ti gayim ko. Ngam talaga anatangkan ti ulo na. Ipilit na ti kayat na. Kayat na kano nga ikasar ni Norin. Anyamot ng tikas to ang mapaspasamak nanan. Kunak no awanan ti parikot. Kunak no pud no ang nagbalbaliw di trato na dyan nga alan kanyak. Ngam apay nga inaramid na tikas jay. Sa dino tinangi pananak ni Norin. Agkalma ka lang, anak ko. Umay ka. Agkararagtakit ti. Patyag ang maurnos tumot laang ti amin. Saan langan nga kamkamali da dya tao. Iti ka nito nga dadakas nga ramidan na ka ni Norin. Agalwad kanyak ti awanan bain. Anya ka din dayto nga aramidam alan. Apa niya pupok na kiti dayto asiled. Anya ti masapul mo kanyak. Pangaasim. Palubusan na kun nga gawid. Siguradong agdanda na ganita ni mama. Inalampay ti cellphone ko. Aguli makan. Umanugot kalangan na makikalay sa kanyak tapno malpasan na ito eh. Nupod numot lang nga ay ayatan nak alan. Pangaasim tawaya-wayaan na kun. Awanan ba inday nga alan? Kaya't na kami apagsinaan ka ni Walek. Ngam saan ta mapasamak dayta? Gaputan nila ang Walek ti ay ayat, mama. Ala, ag inanaka pa'y Norin. Kalpasan na. Mapantay jay presinto. Agdarom ta. Saanan, mama? Nagpakpakaasi ti ina na asaan ako nagdarom. Saan arumbang tikas jay nga inaramid na? Lusyak, kayat ko nga idarom day jay nga alan. Pagyaman akta kinasarita dak, Ma'am Tanya. Nagpuskol mo't ng tirupa managparang kanyak. Kalpasan tikas jay nga inaramid mo iti anak ko. Pakawanan dak ko, ma'am. Nakulapan lang ti panunot ko. Isa na aramid ko tikas jay. Anya nga ron ti kayat mo ang mapasamak. Baybayan milatan tikas jay nga inaramid mo. Pakawanan dak kon, ma'am. Ang mga nadadaga sa mapasamak iti inak no mabalo dak. Diyak kaya na mapasamak tikas ta.
Pinanunot mo kumadagita, sakbay ang nagaramid ka iti saan na nasayaat. Ulit at daw iti pamakawan, ma'am. Ikarik, saan ton ang maulit ti kasjay nga inaramid ko? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serya tayo ita alawas na pauluhan. Nasinaw, apanagaya. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, impatungpal ni Alan tinangisit a plano na kanino rin. Ngam saan ang nagbaligi daytoy. Nagkid daw nga ron daytoy iti pamakawan, iti inanino rin. Gapu iti naramid na apanang dukot, iti balasang. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo ita alawas ang napauluan. Nasinaw, apanagaya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pakawanan da ko, ma'am. Mga no, dadaka sa mapasamak iti inak na mabalo dak. Diyak kaya ta mapasamak ti kasta. Pinanunot mo kumadagita, sakbay ang nagaramid ka iti saan na nasayaat. Ulit at daw iti pamakawan, ma'am. Ikarik, saan ton ang maulit ti kasjay nga inaramid ko? Nasaya at mat. Tawan da kas na inaramid na diyang alan kan ka. Love, Jack lakid di mapakawan no bilang laang. Uwan nga ron lang. Ngampatsyat, at dalatapay mo't kinaimbag iti puso na. Tano awan, sigurado a pinagaramidan na kun iti dakas. Wan matkit di Talaga siguro, nga ayatan na ka. Isuan na aramid na tikas jay. Ngam ba nagasaan mo tarumbang? Ala, agpag na pag nata nga ro diti parke. Kalpasan na. Intanto manan mga iti paborito ta restaurant. Kaya't ko alipatan ti kasjay ang napasama kanyak, love. O sige, agrelax takit di. Anya ti plano mita, pare Alan. Mababay na ti kasjay nga inaramid ko, pare rin. Kasla jakon kayat ti agnaed iti bagyo. Saan ka mo't ngamin adim nga iti pamagbaga? Anya nga ita. Ngam nagkid daw ka din iti pamakawan kanino rin, kanti na. Wen, inaramid ko dayta. Ngam nadlaw ko ang sakit latta tinakam da kanyak. Maawatak matkit di. Rumbang laang ang maawatam ida. Kan mapan kamot laang agkid daw iti pamakawan kaniwalek. Adumot laang dagiti kalukwan nga inaramid mo kunkwana. Kasla mabainak mat. Mabalin ka di ako yung anak. Nakarkaro ang nakababain no saan ka mapan agkid daw iti pamakawan kunkwana. Hala, kuyugan kanto amapan iti ayan na. Masapol ang makapagsarita kayo. Adto yun ti kape manak ko. Agkape kapay kabayatan ti panaglutok iti pangaldawan ta. Agyaman ak nanang. Agday of akman mo't ita. Intun bigat manan ti panagtrabaho. Ay katwa na anak ko. Madibot laang no puro trabaho tas asikaswam. Aginanaka mo tas agpaminsan. Ada ka dinamnaman yung abisita ita, nanang? Awan mat. Dito'y kalaang Inak kitaan no asino ti agtuktok to. Sige lang, nanang. Ingkay kitaan. Amangan mat, no napatagtigagara da. Awan samat ti tao diti balay da. Itay pa'y ngagtok-tok-tok ta. Awan mat umay mangilo katitiri daw da. Urayan talaang amangan mo't no adar aramidan da. Isasaan da ang mailo katadagos. Oh, daytan. Naimbag nga orasyon, nana. Adda ka din ni Walek? Ay, wan. Adda ni Walek ita, Barok. Day off na ngamin. Apay, anya tigagarayo iti anak ko. Kuha, nana. Adala ko man napatig nga ibagak. No, mabalin. Sige, umay kayo. Sumrag kayo. Adda di taunag ti anak ko. Agkap-kape. Yaman kami, no. Awan anyaman na, anak.
Ay walek, adda bisitam. Gagayim mun samot ida. Mala, agtugaw kayo. Mabiit lang tainak mang alay ti pagsasangwan nyo. Sino kayo? Anya ti masapul yo kanyak. Siyak ni Rindel, walik. Tayo ngay may sakadag iti client mo. Ha? Apay nga da kayo dito balay. Agpa-home service kayo kadimanen? Saan pa'y? Ngam, kinuyog ko ni Alan na gayam ko. Nga umay makisarita kan ka. Anya? Agayam kayo kan ni Alan? Walek. Agayam kami. Nagpakuyo ka kinkuha na ita. Gapota kayat ka makasarita. O manugot ka kadi ang makisarita kanyak. Ha? Walek. Oh, friend, kumusta kan? Amo, nagdanagak, idinamuak tinapasamak kan ka. Okay yak, di na, friend. Kasi ti Diyos, awan mo ti madi nga inaramid kanyak ni Alan. Ipilit na lang kami nga iso ti aklunak. Iso kano ti ayatak asaan kat aniwalek. Iso kano ti pakikalay saak. Anya? Naimbaglakit din. Tadim idi nagpakpakaasi akan kwa na. Uray kas kasano. Adamat lang taki naimbag iti puso na. Nga uray kas jay ti ugali na. Naimbag takas talahan tinaramid na kan ka. Kat, indarom nyo kuman tapno sigurado adinan ton ulitan. Saanan, friend? Patsya kasan namat siguro nga ulitan ti kas jay nga inaramid na. Pagkunaam nga friend. Nagpakpakaasi ngamin asaan kami lakuman nga agdarom. Gaputa ang mga nusumro ti sakit ti puso ti inana, numaamuan na dagiti kalukwan nga inararamid na. Sir Alan, ibagamon, noon yati kayat mong ibaga. At dapay ngamin napatag nga ramidak. Walek. Amok ang nasakit tinakam mo. Gapoy ti panang dukot ko kanino rin. Taanya ko matinamnamaam amariknak. Wen, amok abak nang ka. Ngam saan nga amin kat magatang ti kwartam. Amok na ta? Ada kita dito Kaputa kayat ko tagkid daw iti pamakawan. Iti kas niya naramid ko. Kan saan lang na ta? Agkidawak matan iti pamakawan. Gapo ka iti ado akalukwan ngayon naramid ko ken kay iti kalabas. Napuno ka kadi iti dahita nga ibagbagam. Walek. Kat, ato so katak ti baston mo at tinukol ko. Anya? Si kagayam tinangtukol idi iti baston ko. Iswa sa anak anakapan adagos iti sumaruno apagkantaak. Aklo na siyak tinangaramid iti dayjay. Isa so katak. Kat sa pala ko mata mapakawanak. Gapo iti sana nasayaan nga nararamid ko ken ka. Parialan, dadamagakan ka. Kat ibagam ko matipod no. Anya dita pare rin. Nadlaw ko. Kat sabali ti panagis-isam mo itay kan ni Walek. Gapo ka di, tadi na ka makita. Kat kasya mo ton tiramidam. Pasensyakan pare rin ha. Ngam talaga jak mapilit ti bagik ngagbalin anasaya at iti dadya Walek. Ay ayat at mino rin. Kat jak to ipalubos nga agawon na kanyak. Anya ko mati aramidam. Kano agayan ayat dan kanino rin. Kasano ko mangay nga agawom. No saan ko maadimteng ni Walek iti biyag ni Norin. Siyak kumati inayat na. Masapol nga ginadayo da. Masapol asyak mo't lang ti pagtinagan ni Norin. No kasta, saan ka anapod no kadagiti impakpakitam ka ni Walek? Kas na kon. Jak mapilit ti bagik ngagbalin anasaya at iti dadya Walek. Tulungan akman kit di. Kayat ko ngay patungpal ti planok. Diyak kayat, di nakiramraman iti kalukwam. Anya ngay best friend. Nakasagana ka din? Agawid tan. Masapata ita ang makaawid. Gaputa aldaw ti duty tan. Wan nga rod, adapay gundaway mi kaniwalek amapan at dinner. Ay, wan gayam, mapantayo kano. Awisan ka kano. Katuan day talagayam. Sa anak nga umat at
atras iti grasya. Malarod, agrobot kan, tapno makapantamutan. Sigurado nga agururayan ni Walek, iti sigod a pagsarsarakan mi. Mabit lang nga. Inakalaan ti bag ko, friend. Urayan naklatan dito eh. Si kamot gaya Manuel Barok. Apay, adda ka din napatag nga ibagam. Nagasag ko man ni Walek na namila. Adang amin home service mi ita amalam. Mapan kami payag masahe, sakbaya mapan agkantay sa restaurant. Anya, kat no saan mo't ang nagaw-awid dito'y palay. Kunak ano nagdiretson iti pagkankantaan na. Anya? No kasta, saan ang nagawin iti balayaw na na? Saan, Barok? Apay, anya nga minti ko na aya. Imbaga na ngamin nga umay ko dagasan iti balayaw. Gaputa umay kanupay maturog, gaputa maditirik na na. Iso nagpakada nga agawin pa ilay. Anya, saan ang nagaw-awid dito'y balay ti anak ko, Barok? Sa dino nga tangarudin nga itayan ti gayem ko na na. Sa payjak makontak ti cellphone na. Itay pay nga awagak. Anya, ay apay nga ingatan. Anya ngatan tinapagtangjay anak ko. Agkalma kayo lang, nana. Ang mga nadalang nakataktakan na. Padasag nga awagan ni Norain. Warang ammo na ti ayan ti gayem ko. Apay ngay. Awan mat ni Walek dito'y restaurant ang nagtulagan nyo ako na, Norin. Ay, may saurastan nga gururay dito'y. Jack malarod amo. Sapay Jack maawagan ti cellphone na. Ha? Ni Manuel, mabit lang kasong bata. Hello, Manuel? Hello, Norain. Kadwayo ka di ita ni Walek. Ha? No kadwayo ita. Pangasim ko matay bagam ngay lukat na ti cellphone na. Tapno maawagan may. Madanagan ni Nana Mila. Saan may akadwa ni Walek? Kinapudno na. Or-orayan mi mat. Gaputa adda tulagan mi awangan kami dito restaurant ita arabi. Anya, sa dino nga runan ti ayan ti gayem ko. Ketnawan mo diti balayda. Kasano ka daytan? Sa dino ti ayan na. Anya ka din dito anang iramramahan ng kanyak. Alan, indun ko ang duha ta mabalod. Saan to mapasamak da ita pariren? Agsaka nakakiti. Madamdama lang. Makariingan da ita nga wanan bain. Anya nga mina talaga ti kayat mong aramido na yan. Kaya't ko mapukaw iti dalan ko da ita tao. Ngam sana mapasamak da ita. No jak aramiden ti kastoy. Ala, umingan. Saan tan nga uray na makariing? Panawan talatan ditoy. Anya! Sana puno na ito eh. Sana maaramid ni Walek kanya tikastoy. Apay, Norin iha. Apay agsangsangit ka. Nag-text ni Walek, mama. Kung naalipatat ka nun. Napukaw ka nun ti panagayat na kanya. Anya, ngam, apay, kasano na pasamak dayta? Number na tinag-text, mama. Kung naakalpasan na mabasak ti text na, saan ko na makontak? Nagsakit, mama. Nagtalag ka nagayatakan ko na. Kalpasan na. Kasto'y lagayam ti aramidan na. Manipod ita. Kagurkura ko ni Walek, mama. Awan mo't gayam kinapudno dagiti karina kanya. Agkalma ka kumaiha. Masapol ang mapanagnagan tayo dayta, banag. Atoy na rin. Sabong kan chocolates para kan ka. Sabi lang ko mata sa anak ama kasi nga. Agyaman nakalan. Kat, di ka madanagan. Saan ka makasi nga kanyak? No kayat mo, agsarasarita ta nga uray agmalmalam. Ay, agyaman anak no rin. Kat, ikarik. Liw-liwain ka. Di kanto panawan. Akasi tinaramid da dya Walek. Di mon ipalagip da dya Walek. Gaputa manipod ita. Kagurgura kung da dya at tao. Anya? Kagurgura mon ni Walek? Ngam, apay? Apay kagurgura mon? Anya pa'y nagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen,
ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapauluan. Nasinaw, apanagaya. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat parit radyo ni Brian Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas, anapauluan. Nasinaw, apanagaya. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ulitin man timbagam na rin. Kagurgura mo ni Walek, gapoy ti panangikulasay nakin ka. Wan anan. Bye-bye amon day abanag. Saanan aday ta ti pagsaritaan ta. Tiket di maipapan kada ta ti pagsaritaan ta. Sige. Matungpal ti kayat mo. Kat nakaragragsakak. Kapag mariknak matlangan nga danamdamak ti tapusom. Saan pa'y laang aday ta ti pagsaritaan ta, Alan? Agin istorya ta ket di. Kat lagi pan ta, idi ubing ta pa'y laang. Sutil ka idi saan ka di? Ay, nasutil ka pa angam siyak no rin. Kumustan ti gayem mo, Ma'am Dina? Di nakawagan iti ma'am, Manong Manuel. Dayjay, naliday lat na. Kat ko na naakagurguranan ni Walek. Gapu iti ipapanaw na dito lugar tayo. Adi man la nagpakpakada kan kwa na. Jak matuko da panunutay. No kasano ang napasamak day jay. Kasla adda di tay amo napasamak. Anya ti kayat mo asawan, Manong Manuel? Panagnakakpay ti atap ko, Dina. Kat sapay la ko mata matulungan na kiti dayta. Oh, sige. Ibagam laang no kasano ang makatulong ak. Nakasagana ak atumulong, Manong Manuel. Agyaman ak, Dina. Madingami na talaga tiyag parparik na kanyak. Saan nga ugali ti gayem ko ti basta pumanaw latan? Kan may sa apay ko maapanawan na tinigusyo na ngay. Adda puntom iti dayta nga imbagam, Manong Manuel. Kat kasla maawata kon, no anya ti adda iti panunot mo. Saan langan nga kamkamali na diyang alan? Tanwag kibaltang. Agbalatagkan ko na ti mading aramid na. Husto ka, Manong Manuel. Sige nga rod, agtinulong ta amang takwat, iti pudno anapasamak kan ni Walek. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, iha. Apay ako nam amakikalay sa ka ni Alan. Kasanon ni Walek. Kasanon no agsubli. Ni Walek ti makagapo. No apay nga aramid at ti kastoy mama. Pimanaw asaan ang nagpakada. Kan may sa, imbaga na pa'y alipatag kon. Iso nga rod ti aramidak. No rin, iha. Aging gaita. Saan tayo pa'y nga amutipod no anapasamak kan kwa na. Awan pa'y apulos damag may papankan kwa na. Kasanon no, adagayam saan anay gagara na pasamak kan kwa na. Diyak mo, mama. Basta, makikalay sa akon ka ni Alan. Barang agtalnamot tan ti panunot ko. Barang iti kasta nga aramidak. Mailiw-liwag ko ti sakit amarikriknak. Gapu iti panagpukaw ni Walek. Naggapuak iti lugar anang ibat siyan ta idikan ni Walek, pare Alan. Awan mo't apulos makaamam mo kan kwa na. Pulos nga awan pagkilasina na nagnaw di jay. Awanan bibiyang tayo ti dayta. Siguro, natayan na dya tao. So nga awan ijay. O may kakit di. Aginam ta. Rambakan ta ti panagkasarminton kanino rin. Kamot dyan na. Siyakmat lang ti pagtinagan ti babae nga inayayat ko. Ay, nandiyan ka mo, pare. Makonkonsensya ak, gapo iti kasdi nga inaramid ta. Saan arumbang akonsensyak ti madi nga aramid mo eh. Adula amin lagi tang ibagbagam mat. Mawaw ka lang iti arak so kasta ti ibagbagam. So mapantakitin. Intag bartag. Agrambak ta pari rin. Agpayso anak ko. Awan da kas anapasamak kan ka.
Sige nga Rod, agawid kan dito'y balay. Diyo pa'y naibagpag ang inawagan kayo, nanan. Nga magawid ang tumatlaan. Kataddan to kadwak, nanan. Saan ka ang maawatan, anak ko? Apay ang masapol nga ilimod mo. At itong nga istoryaan, nanan. Tinapatag, katawan da ka sa napasama kanyak. Sige, nanan. Agan-anad kayo dita. Saan kayo abas tagtaltalag? Sige nga Rod, anak ko. Agawid kan. Kailiw ka una yun. Inton bigatan ti kasaryo ka ni Alan, iha. Apay akaslasaan ka naragsak. Diyak maawatan ti riknak. Kasla madardar ti pusok. Diyak amuno ka sa no makaatrasak. Saan ko gayam ngay ayatan ni Alan, mama? Apay ngamin ngay manugot ka makikalay sa kinkwana. Kasano itan? Nakababain no umatras ka. Mama. Pasensya kayo no inasitgan kayong agsarsarita. Antitan niya. Norin. Pinastreknak ni Diana ababaunan niyo. Di na, iha. Apay nga da ka dito'y di na. Kunak man no ada napatag na inasikasom. Isasaan ka makadaray iti kalay sami ka ni Alan. Wan, Norin. Ay, ngam no maamwam tinapanak. Sigurado nga awanin maangay akasarinton bigat. Anya ti kayat mo asawan, iha. Umay kayo, antitan niya. Norin, intayo kita ti ibagbagak. Di ka maawatan, friend. Alakit din. Inta kitaan no anya ti ibagbaga ni Dina. Agrubwat ka, iha. Anya ti kaya tasawan da ito eh. Apay anak kabalod ka, Alan. Sana pod no ti pagpabasol da kanyak no rin. Awan mo kiti panagpukaw ni Walek. Sana siya tinangipan kan ko na iti bakulod. Pangasim, kasaritam na iti polis. Ibagam apalubusan lakon nga agawid. Masapol ang matuloy ti kasarta inton bigan. Diyak mo. Diyak mo ti sawak, Alan. Diyak maawatan dagiti mapaspasamak. Kulak no di kan makita, walik anak ko. Ala, gusto na itan, nanang. Tinapatag, kat nakaawid ako. Wan mat nga may, nana. Yakla mailadawan tinalao sa kinaragsak ko, anak ko. Agyaman tayo iti Diyos. Gaputa inlisi nakakadagiti mabalin apakaisag makam. Kabayatan ti kaadam iti adayo alugar. Gusto kayo, nanang. Impagarup ko pa yung arod. Nudya akong makaawid dito eh. Gaputa ididamo, kat saan da mamati ang mupukpukawak. Aging anak kasalawak kadagiti nasasaya at tao. Nga isudati ng tulong kanya. Naimbag nga rod tay suda tinasarakam ading kaw. Kat pagyamanak mo't kadadina. Gaputa isudati ng tulong kanya. Tapno magunod ko ti hostisya. Nagpunno ti gayam ni Alan. Isu na addaan itilid dagiti pulis. Anak kasarak kanyak. Nagatap kami nga minan kan kuwana iti palaeng. Isa ang nagpatulong at kadakwada. Saan kon nga idarom ni Ren? Gaputa na impusuan mo ti panagkiddaw na iti pamakawan. Ala, panawan kayo pa'y dito'y norin, iha. Agsarita kayo kaniwalek. Gaputaado dagiti banag amasapol amalawlawagan. Agyaman at no rin. Gaputa kayat mo ti makisarita kanyak. Ado ti kayat ko asaludsudin kan ka. No rin. Kayat magkadi asideran, Walek. Diyak aramiden day no rin. Gaputa mo nga agpada tala nga biktima. Nagbali na ka na ruko. Dandani ak nakikalay sa iti tao nga awan gayam na saya at nga aramid na. No rin. Saan ta napagsaritaan day tabanag? Masapol ang matuloy ang tikalaysa. Anya? Saan? Diyakon kaya ti makikalay sa kanialan. Di na kumamot pilitan, Walek. Saan ada kayo kanialan, Norin? No di kat data at duha. Dayta, no kayat mo pa ti makikalay sa kanyak. Uwan, kayat ko launay, Walek. Gaputa ay ayatan ka. Kamaudyanan na. Natulagan ti kasaryo kanino rin, ading Walek. Wan nga rod, Manong Manuel.
Kunak no talaga saan kami nga agkita kanino rin. Gabuti kas diyan na pasamak. Naimbaga talaga ti Diyos, ading ko. Kan may sa, talaga ada kayo ando ti pare ti tunggal may sa, saan ka day? Wen, Manong Manuel. Mamati akit ti dayta. Ala, umay ka nga roden. Intag home service. Kalpasan na. Intayon to ag dinner kada no rin. Sige, ading ko. Kaya't ko launay na ita. Sige, mapantangarunay. Pangasyo, isanod nyo ti darom. Diyak kaya ti mabalod. Awalan kay tibain. Idi siyak ti dinukot mo. Pinakawan ka. Nagkari ka di mon ulitan ti madingay naramid mo. Ngam nakarkarumot gayam ti naramid mo. Isa malungsot kan ditoy. Saan nga isanod ni Walek ti darum kontra kan ka? Anya, Gusto ni rin alan. Masapo nga agnakam kapay. Kat siguro, mapasamak lang dayta no agtaliniad kapay lang ditoy. saan? Pangasyo, narigat ito'y. Diyak kaya tagtalinad ito'y. Pinanunot mo kumapay dayta. Sakbayan nagramid ka itisaan na nasayaat. Pasensya kan. Ngam saan ko nga isanod ti darom. Wan gayam. Adda kami. Gaputa kayat ko nga ibaga nga agkasar kamin kanino rin. Anya, Agsingsingpat ka ditoy. Kat agbalbaliw ka kuman. Inton bigatan ti kalay sayo, iha. Naragsak ka kadi. Unay-unay, mama. Kunak mo saanan ang mapasamak da itoy. Ala, inka nga rod maturugan, iha. Masapa ka pa'y nga agring, inton bigat. Wan, mama. Sige na, Rod. Panawan kayon ditoy. Inakon maturog. Agtugaw ka ba, anak ko? Itay ka pa'y apumanag na. Kas lang amin madandanagan na kadyak maawatan, nanang. Anya, ay na magagaran ka laang iti kasaryo inton bikat. Malaing kakat aginanan. Masapa ka pa'y nga agriing inton bikat. Gagangay laang ti kasta amarikrik nam. Kablaawan kayo adwa. Walek. Norin, best friend. Agyaman kami, best friend. Yaman kami, iti idadarayo amin. Nakaragragsak kami unay, kakabsat. Kat makipagrambak kayo. Ken makipagragragsak kayo kada kami. congrats ka na kayo, adwa. Sa pala ko matagtultuloy ti kinaragsakyaw. Agyaman kami manan kada kayo. Sige, ituloy tayo ti agrambak, kakabsat. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Nasinaw, apanagaya, dito'y drama tayo, ti masakbayam. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez. Kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo, ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito nga stasyon. Ada kayo ita nga agdingig iti istorya dito'y Ilocano Drama Podcast. Sapay ko mataag enjoy kayo iti panagdingig. Agyaman kami yun kada kayo amin.